Yes, kanonye mbifurize igicamunsi cyiza, igicamunsi cy'umugisha, kuri utwo masaha ya mu gitondo, igicamunsi cy'umugisha, kuri utwo masaha ya nimugoroba, biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi ku gicamunsi cyo ku itariki zigera kuri 21, tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko. Tuba tugarutse mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo tugere tubapodetinga tubabwire uko situation ihagaze mu buryo mwese cyangwa ubundi, by'umwihariko kugira ngo mugende mumenya byinshi bikomeje kugenda bivugwa. Nk'umunyemere mbabwire yuko aha mu gihugu cy'u Burundi bigendanye n'amakuru ndimo nagenda nakira uwitwa Sebarundi, ubu tuvugana isaha ku isaha rwose igihugu ashobora kuza kugihunga amaguru akabangira ingata. Ibyo ngibyo bikaba birimo biraterwa na bimwe mu bikomeje kugenda bigaragara mu bikomerezwa by'indani muri CNDD FDD byamaze gukubita agatoki ku kandi bivuga biti ntago ibintu biri bworohe. Mwibuke yuko ibi biri kuba mu gihe uwitwa Evariste Ndayishimiye mbere yo kugira ngo amatora abe yavuze amagambo akomeye akavuga yuko agomba gukora ibishoboka byose abantu bashobora kumurwanya muri ano matora ateganyijwe mu mwaka w'ibihumbi 2027 atari yaba. Hari byinshi tubahishiye, turaza kubikomozaho, turaza kugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, ariko mbere yo kugira ngo ninjire mu cyitwa impfunyamfunyi, mwa Imana mwe munyemerere mbanze nisurize abantu badukurikira, by'umwihariko bari hirya no hino ku isi. Tubasanga muri Coline Munanira, tubasanga muri Coline Munangara, tubasanga muri Coline ya Tungo, tubasanga muri Coline ya Kinazi, tubasanga muri Coline rwose zigiye zitandukanye, by'umwihariko hano mu gihugu rwose cy'i Burundi, tukabasanga bose Gitega na Bujumbura, tubasanga mu gihugu cy'u Rwanda, tubasanga mu gihugu cy'Ubugande, tubasanga mu gihugu cya Tanzania, Malawi ndetse na South Africa, tubasanga mu bice bigiye bitandukanye. By'umwihariko tubahaye ikaze tubikuye ku mutima muri rusange. Tubisangira hano mu bice by'ahitwa muri Canada, tubasanga mu Bubiligi, mu Bufaransa, United Kingdom, Amerika ndetse na Aziya no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Bose tubahaye ikaze hano kuri TV Duniani Kote cyangwa se Duniani Kote TV, bivuge uko bishaka. Birumvikana rero ni amakuru arebana n'umutekano, politiki na diplomasi tugiye kuba tugarukamo tuva imuzi n'imuzingo. Muraza kunyemera tunyarukire hano mu bice bya za Kibira, turebere hamwe ikijyanye n'abarundi benshi bakomeje kwimena mu mujyi wa Uvira, ndetse ibi bikaba biri kuba mu gihe intare zasaramwe zamaze rwose kuba zifata umuhanda ugana ahitwa za Kareme ku birometero bike cyane uturuka ahitwa za Ruvunge, ariko hazakarimuka buhava werekeza mu mujyi nka Uvira. Umujyi nka Uvira urimo abarundi batajya ingano. Rero turaje tugire ibyo tubabwiraho ibyabo. Turaza gusimukira mu gihugu cy'u Burundi, CNDD FDD ivumbi ryatumutse byabanze kuba ibindi. Turaza kubabwira uko situation ihagaze, hari amakuru akomeje kugenda aturuka. Turaza kugaruka Kibira turebere hamwe ibya FDL ndetse n'izikatanyama z'abazalendo zikomeje kugenda ziteza umutekano muke. Turaza kurebera hamwe amwe mu makuru yamaze kuvugisha benshi muri CNDD FDD ku bishobora kuza kuba ku witwa General Neva mu gihe abanyapolitiki bakomakomeyeho bamaze kuba baryamira amajanja ku kibuga cy'indege. Byinshi cyane bigiye bitandukanye, hari n'ibikoresho byinshi bikomeje guturuka mu gihugu cya Tanzania, ariko si cyo gihugu kirimo kirabitangara, ahandi birimo biraturuka muri za South Africa bikinjira hano Tanzania bigahita byinjira mu gihugu cy'u Burundi. Turaza kubikubuzaho. Turaza gusimbukira i Bujumbura tubabwire uko situation ihagaze, ese za Mbandaka bimeze bite, za Cibitoke bite byaho, no mu bindi bice bigiye bitandukanye bikomeje kugaragaramo umutekano muke hano mu gihugu cy'u Burundi, kuko navuga nk'ahitwa za Marangara, za Ruyigi, za Mujejuru, icyo bigiye bitandukanye ikomeje kugenda bigaragaramo ibijyanye n'umutekano muke. 5/5 rero nta kindi usabwa, nimba utari wakora subscribe uraza gusabwa kuyikora kugira ngo tugendane neza mu buryo mwese cyangwa one. Twirukanse cyane rero sindi butinde, reka mite nirukansa ibintu, by'umwihariko mbere ku nkuru idasanzwe ya hano i Burundi. Ndagira ngo iki kintu cy'i Burundi muze kumfasha mu gikurikirane neza, nubwo inkuru zose tugiye kugaruka murabizi yuko ariho tukunze kwibanda, nubwo inkuru zose tugiye kugarukaho ari zituruka mu gihugu cy'u Burundi,
ariko ndagira ngo muze kumfasha tubanze turebere hamwe amakuru arimo aturuka mu bice by'ano i Burundi, ariko akaba arimo aturuka mu nzego za politiki. Urabona hari ukuntu amakuru ashobora guturuka mu nzego z'abaturage, hari ukuntu amakuru ashobora guturuka mu bice bigiye bitandukanye, ariko iyo mvuze inzego za politiki ubwo n'ubundi tuba tugiye kwibanda Gitega ndetse na Bujumbura, kuko niho hari bimwe mu bikomerezwa n'ubundi hano mu gihugu cy'u Burundi dufata nka bimwe mu nkingi za mwamba ndetse bishobora kurekuza igihugu cy'u Burundi kikisanga ahantu habi cyane muri rusange. Muraza kunyemerera duhere ku nkuru y'uwitwa Ndakugarika, nako yenda iyi nkuru reka tube tuyiretse gato kuko tumaze iminsi tuyikomeza, ahubwo duhere ku nkuru y'uwitwa General Neva. Uyu ni General Neva usigaye wiyita rucenge kugeza amagingo aya, usigaye wiyita inakorwaho, igihanganya no mu gihugu cy'u Burundi, nyuma y'uko abonye ko imyaka igera kuri 5 igiye gushira, nako ubutayari yamaze gushira, kuko uyu mugabo yagiye ku butegetsi mu mwaka w'2020. Nyuma y'uko rero abonye yuko imyaka igera kuri 5 imaze gutambuka ndetse igihugu cy'u Burundi kikaba gifite amatora mu mwaka w'2027, ubu tuvugana harabura imyaka 2, hari amakuru yatangiye kugenda avugwa yemeza ko rwose igihugu cy'u Burundi gishobora kuza guhura n'akaga gakomeye cyane, ndetse igihugu cy'u Burundi kikaba cyahura n'ibibazo nacyo kitazi aho biturutse. Impamvu mbabwira ibi bintu nuko uyu mugabo nubwo afite abarimo arakimbiza mu nzego za politiki, kuko barimo baragaruka ku kijyanye no kuba imyaka amaze ayoboye igihugu cy'u Burundi nta kintu na kimwe byakigejejeho, kuko barareba bakavuga bati imyaka 5 irashije deje, harabura imyaka igera kuri 2 kugira ngo twongere gutora umukuru w'igihugu. None turongera kumutanga gute nk'umukandida wa CNDD-FDD mu gihe n'abaturage bari bafite ibibazo ubwabo mu myaka amaze ayobora, ariko ubuyobozi atigeze agira icyo abamarira? Mw'abantu b'Imana mwe rero, ibi bikaba bimwe mu bintu byamaze kuba rwose b'agateranzamba ka nyina wa nzamba. Ubu tuvugana rwose ibintu bikaba bikomeje kuba ibindi by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi, ibintu bikaba bikomeje kuba ibindi. Ikindi kirimo kiravugwa hano, abanyapolitike barimo barirukana. Maze iminsi mbabwira nti ibi bintu ariko binajya kuba njye narabivuze, niyo mpamvu Duniani Kote TV cyangwa se TV Duniani Kote ari ikinyamakuru cyo kwizerwa. Ibi bintu bijya kuba njye narabivuze, ndababwira nti mu gihugu cy'u Burundi mugiye kubona ibintu bikomeye. Hari abayobozi bayobora nk'ibipupe bari muri CNDD-FDD ariko bakaba bayibarizwamo nk'ibipupe. Ndababwira nti abangaba nibatabakimbiza muzasubiza amavideo inyuma mwongere mwumve. Ati nibatabakimbiza ngo bakure ku ntebe y'ubuyobozi bazagoma babe mo ndetse bayobore, ariko n'ubundi bameze nk'ibipupe. Ariko nanone hari ukubakuramo bakabakimbiza bakabanaga hanze, bamara kubanaga hanze bagashyiramo abandi bagomba kugendera ku murongo aba bashyizemo bashaka, noneho barangiza nabo bashyize hanze mu rwego rwo kugira ngo badateza umutekano muke, bakabacungisha ijisho, kuko abangaba bazi amabanga yabo, bazi ati kanaka hagaze k'imbaraga nke ziri hano ze inyinshi ziri hano. Ni nabo bashobora kuba bashyira igihugu cy'u Burundi ku butaka, tukabona amatora ajemo imvururu, cyangwa se mu buryo mwese cyangwa ubundi tukabona uwitwa General Neva ntayoboye, ahubwo tukabona Ndakugarika bariyamamaje bayoboye igihugu cyane. Ubwo rero rwose nyamuneka bigendanye no kuba uyu mugabo rwose yamaze gushya ubwoba,
ati n'ubundi ndabizi yuko bari muri CNDD FDD ari nabo bazahirika ubutegetsi bwanjye. Tayari nta kindi kintu yatangiye gukora, yatangiye kugenda bikiza gake gake. Uyu munsi havuyemo nyirakobuca bakunze gutazirana kugarika. Ejo hazavamo Reverien Ndikuryo, umunyabanga mukuru wa CNDD FDD. Ejo bundi twumve havuyemo general, baramuhananuye umwambo y'amapeti mu buryo butunguranye, bashyizemo abandi mu rwego rwo kugira ngo ibintu bigende neza mu buryo mwese cyangwa ubundi. Ariko amakuru mfite, uyu mugabo uko byagenda kose, politike ye itari yajya ku rwego rwo hejuru, ibintu arimo arakora biri mu bimwe mu bintu bishobora kuza kumugora mu buryo bwo hejuru, ndetse bikamugora ku rwego navuga rukaze cyane. Tuve kuri iyi nkuru genda duhite dukomereza no mu bindi, kuko amakuru ni menshi arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Hano Bujumbura hari ibikoresho byinshi birimo birahaza. Ibi bikoresho birimo birahaza, turebe. Ibikoresho birimo birahaza ni bimwe mu bikoresho namaze kwakira amakuru y'uko bigiye kwifashishwa by'umwihariko n'igihugu cy'u Burundi mu kugoma n'ubundi koherezwa za Uvira. Ibyo byo nta nubwo turi bubitindeho kuko buri ibya leta ya Kongo ntabwo tujya tubyijandikamo cyane, ariko kuko hariyo n'abarundi tuba tugomba kuvuga nyine agace gato bitewe n'ibyakozweyo. Ariko n'ubundi ibintu birimo biraza n'ubundi ibintu dusanzwe tuzi tumenyereye n'ubundi kugira ngo byoherezwe hariya. Birumvikana yuko rero nyamuneka ibyo ari bimwe mu bintu bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye. Reka ibi tunabiveho tugaruke muri ibigo bya gisirikare. Hano za Mbandaka ni ibice nabyo byatangiye kongerwamo icyitwa abasirikare, ariko n'ubundi by'amakuru turimo turacyane mu buryo bwo gukomeza amadifense agiye atandukanye ari mu byaro. Hano mu gihugu cy'u Burundi hari nka defense y'ahantu bita Murangara, ni muri komine ya Murangara. Hari defense iri hano bita za Ruyigi, hakaba defense iri mu bice bya Mushejuru, hakaba amadifense ari mu bice bigiye bitandukanye. Ayo madifense rero nta kandi kaza ashinzwe, akazi kayo ni ugukora ibishoboka byose kugira ngo making sure yuko igihugu cy'u Burundi gifite umutekano. Ni ukuvuga ngo buri gice n'ubundi bazi neza uko gikunze kugaragaramo umutekano muke. Amakuru dufite ni uko hagiye hari defense by'umwihariko ngo zifasha igihugu cy'u Burundi kugira ngo ibintu bigende neza muri rusange, kugira ngo umutekano n'amahoro biboneke. I Bujumbura hongerewe abasirikare. Aba ni abagomba n'ubundi gukora mu buryo bw'uburinzi, ndetse no ku kibuga cy'indege hongera abasirikare. Hari n'itegeko ryatanzwe ryo kohereza ahitwa Gitega. Gitega rwose ni iwabo w'abayobozi. Birumvikana yuko n'ubundi haba hagomba kongerwa umutekano, n'ubwo n'ubundi ibice n'ubundi baba bari kuvuga aba ari umutekano uba uhari mu buryo mwese cyangwa ubundi, ariko n'ubundi baba bagomba kongera ubwo bitewe na budget igihugu cyakoze, cyangwa se nuko babona umutekano ukomeje kugenda uzamba muri rusange. Ndabona hano hari umuvandimwe wageze gutya arambwira iby'igihugu cy'u Burundi bisa nkaho byamaze kuba bigera ku ndundu. Ibimenyetso byatangiye kugenda bigaragara, kandi ibi warabivuze. Nibyo mbabwira nkababwira ni ibi bintu mujya mukurikira neza, bibatwara bivuze. Niba tubabwiye ati igihugu cy'u Burundi kigiye guhura n'ibibazo bikomeye, gukimbiza abasirikare, kubashyira mu nzego bakaba badatanga amabwiriza ibiki n'ibiki, ibintu mujye mubyumva by the way. Ni ukuvuga ngo
igihugu cy'u Burundi nyamuneka ni igihugu kiri ahantu habi cyane, ndetse isaha n'isaha gishobora kuzakomeza kigahura n'ibibazo kandi kitazi ibyo bibazo ngo bituruka he. Ubwo rero dushatse twanabashimira, nkasoreza aha ngaha. Yari Moses wanyu nk'ibisanzwe, murakoze cyane.